Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom sam se odlučio da vam pokažem kako na Telegramu postaviti melodiju MP3 da vam zvoni kada vas neko poziva. Da počnemo, znači uđete u Telegram, a zatim u podešavanja, a onda u obaveštenja i zvuci. Tu kliknete, a zatim uđete u zvuk zvona. Biće vam obična postavljena neka vjerojatno melodija, a ja sam odabrao kao, evo vidite, od izvođača Inas, da, pjesma MP3, evo vidite sami, sad ću vam puštiti. Tako mi znači zvoni kada me neko poziva, a vi da bi mogli da imate, morate prije toga preuzeti preko aplikacije Vanilla ili neke druge melodiju MP3 i onda je sačuvate u nekih od datoteka, tako da posle toga možete, kao ovo ja što sam pokazao, da preuzmete i postavite melodiju odabranu po želji koju vi sami želite da vam zvoni. I kada vas bude neko pozivao, tako će da vam zvoni kao što sam vam sad pokazao, kao meni. Tako da, to bi bilo sve u ovom klipu. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.